chỉ bảy u lệ tuần lai là bùng khóc bụi chung à cái đèn chia vàng in bị bụi cái chia ai cái bụi village council là bùng te village council giàu din ang tên nát lang với đuôi lâu cậu ní in department bộ cái bụi bom đó sa với in te po hian giàu din lắm VC nát lang in anh chế nimin lama khan là bùng VC te chu July ni som ni pali ani natlangin kan che chuak boka helai hian group sang sang kanin thena mi pui chan voina kan ti thei tok ti in line clear te tun furwa tuile thli le ruwa ron thok kan wer enge mo thingzar le ilawina alo ti chet theina tur heng veng tur le chumia lawin ma khwa theina ti in mi pui kan thok chuak ani helaya hian tlabung din huna kar khadon mai karen mu mal nei hun chung nei lovin tlaiwa thaka power supply don nei mi lovin tun kar po kan tluan to ani pusi vanal suaya tlabung history ziak du pa le tlabunga village council member hlui ina tun kar chung tlabung power supply din huna chin chiana phei chu nui zathlak khopin chiar chuanga ani tuni somni pakhat monday khan jing dar som pani le mini somli pakwa zan lai ani chu karena top dar som pani le mi somnga pakhata aron omle jing dar khata atop le som pakhat le nga kwa atuk jinga karena ron omle chau chu tiangin chondulam dar som pani le mi som palia atop le som pani le chan vea om dar khat le minute ruka top dar khat le minute kwa at om dar khat le mi som pania top dar khat le somthum pariata om dar khat le li khata top dar nia om dar ni le ni nga top dar ni le thum riata om dar ni le li khata top dar thum le mi som ni pakata om dar thum le nga nia top dar thum le nga riata om dar li le mi soma top dar li le mi som pathuma om dar se le mi som nga palia top dar se le mi som nga peruka om hei hi thotan ni zanda sei lami somnga paruk thleng chin chiana ani ti chon om ta charchara atuk chumi zan jing dar khalemi sompanga atop le a ti chon atop ta wanga at nu cho nu dar ni mi sompa saria aron omle dar thum le mi nga atop le dar thum le mi sompanga omle dar le somthum pakhata atop le dar le mi somli pakhata omle zandar le mi somthum pania atop le zandare lami somthum pathuma omle ti chuan atuk ni lai ni jing chun dar sompani lami soma karen atop le ta chu mi top chu zandaru lami somni pania a omle chau ti chuan zandaria ta atop le ti chuan nimin ni somni palite vointe tun hun thleng hian a omlowa a omlo ta char ani tlabung khopuin blackout kan mang char kan ti thayang tun kar chunga tlabung power supply kan dong chele kan don chun point at chereng ti in mi pui tun lai kholum lai le har sang ei le in da thatna kan freezer le ilawate kong sang in kan dam doin lama dam lo te din mun te thleng pon mi pui har san na hi soi sen ani talo tin thiam na le ma son na te alo sanga electric current manga na thona mi puin kan tong na sa mem to chunga chon khailang na sat tak mai kan tong mek ani thota ni jing dar khata top kha chonu choma dar som khana mi som nga pakwa aron omle chau ani chu zanlai jing lam dar khat ani chu tin thole ni po chu ti bokin jing dar khat le mi som panga atopa anu atuk chonu dar ni le mi som pasaria aron omle chau chu tiang chuan ni lai ni te po kha zanlai per or som pani le mi soma atopa ni le ngin om lova zandaru le mi somni paneron om le chuan zandaria ta atopin tun thleng hian kan la nei lo thun zom ta ni tin hei hi usi van lar soya puma soena detail taka achin chiana ni kan ron tar lang ma sa ani ti hian natlanga village council te po in huam na thu
tak na in tun ma tang to in OMA tenen ti hian department a in phal takin hun pek kan lo tum to thin atlang chungchanga hian amero chu department lam hi anin thlasung nge ni kan sathiam lawa in thlasung ni seng po hian kan seto lawa min pur khat khop maya sarkar tang hian clearance heng tina tur te hi a omem aron thleng thinem ti lai te po hi ngai tuana tham ania mi puin kan hriat phak lo thil ani tin tun hnai loka labung hi JE power and electricity department hi JE opna hnuai chau kan ni a heti chung hian kan area hi zaw em ma tu hnai JE i kan komna phei chuan maintenance fan lei lawang chi hi kan dong ngai lo tin min changa heng te po hi ngai tuana tham tak power and electricity department hi chia sarkar sum lalut tu te sum siam tu te anni ber hian an don lo chuan ti po ngai tu na tham takani JE opna hnuaya kan oma lungsena tangin subdivision SDO in min ron wapa heti chung hian tlabung JE opna area hi azaw em staff in dialog na anasa a lineman tele a control room om thlengin chu tiang chuan kan tin mun a chaw ani hetiang hian mi puinen po in nek na le in ha rim tonga wanga hanin chhana te po ti hian om bap lo theilawa min ni lenga na tho ani hnuwa zan lama po ti hianin a chiat le a ruwa sura wanga har sanna om le wangin department thok chuak te lomngai then khatin pui bomin ti hianin boruak duam lo em chu thleng om lo amero chu trong kam ero chu du tu ya har to a oki te po alo sangin alo dang lam to ani hetiang reng maya kan din mun kan sarkar official te le midang pon lama tanga kanin thirna chuan tlabung hi kolun le upa poimo tak thin voin thleng po sarkar mun poimo tin heritage building te po kan nei na mun le om na mun ni in indo bangla border trade te po han function chho sela khopoimo tak din huna ding mai tur ni si a hi kan din mun hi ala pa chen ala niam em mi khotam takina an buai lo na tura hian karen eng chungchan kan la buai ani thia tholek ruat la lek a po anan zop ti dur din munan kan ding zel to ani chuwang chuan lungsen thleng hi hemi pol type kan ti tawar ban sang hian thlengin tlabung chulungsen hi tuna hian RDSS kan ti Revamped Distributor Sector Scheme hi vaibel se samthum pali vel hi da ani hei hi upgradation of power transmission lungsen to tlabung ti nia he scheme hi chu tuna kanin nga na hi ni he kanin nga na po hi dik che chuan adam rei nga thil kan ti don nge niang heng RDSS hi component pani in tho ani a pakhanna chuan smart metering an tia tunan aizo district a malak me kani a kan meter box bo te smart metering a thak turati malak me kani hei hi power grid boya ni ten kan sia a tin chuti rual chuan apani na infrastructure work ti ani chu component ni na infrastructure work chu tlabung lungsen tu tlabung a po hian be sei me kani he infrastructure noya hian transmitter thak na tur kan an tiang chi tele khatiang aizol chunga ongoing engem uak la om zela hi anzo phot khangai tani chumien zo phot lo chuan tlabunga lungsen tu tlabunga tuna tawar ban sang kan hamti ron thleng tur le kan nga RDSS noya sarkar na min da sakahi engchina hian nge kan muang he scheme kalme ka hi kumni kumthum nu ata hian kan be sei venga ma amer ju tun me ka tun din huna hetiang har san na hi kan to ka kan buai mek ani to sia mi puilam kan chi aya kan buaya har sana sang choi vek sen lo zirlai tan min honga dam lo hitlan na le tin tlabung chu mun lum kholum ani tun lai kholum hun lai ti hian kan ton na sat kun lai em hi alo ni le zel bok ani tuna RDSS scheme kan soi second phase tur hi tuna kan basic mek alo ni a sarkar point hemi zona hian department point min thlir pui sela kan du chu immediate solution tun din muna eng angin nge hemia a chhok na heta kan har sat zual pui min phusuk tu ni thei tu rahi kan ngai tua min ngai tua sakhi kan mamo tak zet to ani heti hian ani na taka chuan
this te polymer kan hanti apat thak nga yang che hi sang ni somni pathum July ni somni pakat khan tlabung village council da chuanin piming tei engineer in chief office a mu in ama po hian beisena sang tak nen heng this te hi athara thak vek turani a thak ani nuwa phei chuan in ziawm deuh tawng chu ti in min tong thlamwana amero chu enge molai po khan anhan thlaka shutdown te po an lave tlut tlut chu ti chung chung chuan voin thleng bai hian je te kan han zoa khan china po video wa khana background a kan han hrianga kan ngai thlaka chuan an lo la thlak zo reng lo aza ve air or te chon lo thlak ve to ani omati chau din huna ding ani tin line men te ngai ngai pon an soya chuan tiang dis te hi mi ta kan an mu mai thei si lo khi crack te lo oma chung khia chuan ru aron sur te hian ru tui te aron lu ta khatiang lui to bungro lui to tak taka khan kan hriat loin ti khan khang khan a trip asiama chu tiang awang chuan har satna department tan po lu hai map na tham tu rakha a chiat na kha zon alo har sata thina ni olai lo em a thingzar tlu in thlit thlia wanga zar thliakin a del kanan ti te khoilai mo trek spa ko om kanan tiang chi te kha chu a ol sam talu tu kani chuwang chon kan polymer dis te le khalaya apa thlak ngai kan ti khang a hlui lu tuk to ruale enge ma sur le ka har sana min thlen tu ni zel mai tin abik takin zanlaya ruwa sur jon zanlaya khan anu loka kan thimani maya chu tiang zel chu kan din munani ta ka wang khan helaya kan har sana la hi kan man ruate heng laya current line ron kalna te hi a lui talu tuka au patalu tuka chu tiang ta chu kan din munani mek la hian china kanan soi rds scheme nge te po kha tuna hemi smart metering kan ti emo hemi main at infrastructure work nge te po ongoing den na haneng lo phei chuan za somnga panga borewell chau hi na lakal ni te pon kan han shele zela chung ta chu ain complete ma chu he a face ni na te ke ni chan pur te anaron siam bai don hian rin om ani che box si lo chuan pol type hemi tor ban sang kan ti te kan thalel ve ngoi ta ma vok zau thei tu kha a eng ho kha ta deu mi kha mi